Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose ku isi. Mu gihugu cya Uganda haravugwa inkuru y'uwitwa Teta Sandra wigongeye umugabo we Weasel kandi akamugonga ku bushake. Aya makuru aturuka muri Uganda ahamya ko Weasel usanzwe ari umugabo wa Teta Sandra ari mu bitaro bya Nsambya nyuma yo gukora impanuka yamuvunnye amaguru yombi, bikavuga ko yagonzwe n'umugore we ku bushake. Reka gusa gukanda subscribe niba utarayikora. Ikinyamakuru Bigeye gikorera mu gihugu cya Uganda cyavuze ko iyi mpanuka yabereye i Munyonyo mu kabari kitwa Shan's Bar and Restaurant nyuma yo gushyamirana bikomeye. Iki kinyamakuru kandi kivuga ko nyuma yo gushyamirana Teta yaje kwinjira mu modoka, Weasel asigara ayihagaze imbere, ari nako bakomeza guterana amagambo birangira uyu mugore ahisemo kwigongera umugabo ku bushake nk'uko bivugwa. Amakuru ahari avuga ko Weasel yajyanywe mu bitaro nyuma yo kuvunika amaguru yombi, mu gihe Teta Sandra nawe yagize ibikomere yakuye muri iyi mpanuka. Ku rundi ruhande ariko hari amakuru avuga ko Teta Sandra yaba yahise atabwa muri yombi nyuma yo kubona ko agonze umugabo we ku bushake, Weasel akavunika amaguru abiri. Nyuma yo kubona amakuru, igihe cyashatse kuvugisha Teta Sandra ngo bamenye ukuri ku bivugwa, ariko kugeza ubwo bandikaga iyi nkuru bari batarabasha kuvugana, yewe n'ubutumwa bwabo babandikiye ntibigeze babusubiza. Gusa turakomeza gukurikirana iyi nkuru turabamenyesha. Gusa si ubwa mbere nanone humvikanye intugunda mu muryango wa Teta Sandra na Weasel, kuko mu myaka yagiye ishira bagiye bagirana ibibazo byatumaga barwana, kugeza ubwo muri 2022 umugore yahukaniye mu Rwanda. Icyakora muri Mata 2023 Teta Sandra yaje gusubira muri Uganda yiyunga n'umugabo we, ndetse muri Gicurasi 2025 Weasel yari i Kigali aho yari yitabiriye igitaramo cya mukuru we Jose Chameleone, ndetse icyo gihe yabwiye igihe ko ateganya gusura kwa sebukwe. Ndakwibutsa ko niba utarakora subscribe nyabuneka wayikora kandi ugakanda like ndetse share kugira ngo usangize na bagenzi bawe.